To je smijurija bila, to je drame bila. Čibiri! Bombar! Debeli! Počne klepat tavom koji stopa i onda Raja počnu lomit noge preko da izlaze. Sema, jel to ta? Često su Mostarci i Hercegovci zanemareni kao ljudi, kao dio Bosne i Hercegovine. Čak smo i dio iz Skraćenice, Bosna, kare, to ti je Skraćenica, kare, Bosna i Hercegovina, Skraćenica. Skraćivanje ne znači izbacivanje drugog imena. Neko tužuje, kare, najgori ljudi, koliko ih znaš? 13. A ne znači 13, pa sigurno 4, 2, 3, možda jedno, neko je zajebo i kare, najgori ste ljudi na planetima, mrškola. Najgori ste ljudi na planeti, kakve su generalizacije, pa nemaš ništa generalizirati. Kako ćeš generalizovati išta, majke? Jes, ima šupaka svuđe, ali stvari što su ti šupci malo glasniji, većina ljudi su predivni ljudi. Unikatnosti ljudi i područja Mostara. Ja ne znam da ima iđe hakanje. Znači, da objasnimo šta je hakanje. Imate par vidova hakanja. Recimo, neko naiđe i sad stoji grupa ljudi negdje drugo, možda na drugoj strani ulice i diskretno zovne ime te osobe i obično sa nekim čudnim ili piskavim glasom Džuma! Čibiri! Sema! Bombar! Debeli! Šuma! Mrčo! Taj neko, ukrene se, začudi se što je ko zove, niko je, A druga vrsta hakanja je kad neku riječ, neko značajne riječi kažete i sad u gužvi prije na bulevaru stotinama ljudi i prolaze prema kafećima, iz kafeća, u stari grad, iz starog grada. Ima isto tako raje na zidićima sjede, što nemaju para ili što su potrošili pare, prolaze raje i sad odjednom neko od nas zakakre visoki! Ali što je najsmiješnije, ne okrenu se samo visoki ljudi, ali okrenu se svi neko 1,60 m, odmah se naš okreće, 1,60 m. Jer jednom smo hakali nikakve veze, ko sebe smatra žustrim. Žustri! Jedno 10 raje odmah kare ide, neko prolazi ovako, Žustri! i odmah se okreće. Moćni! Ili kad neko je prvi put na randesu nekom, Jel to ta? Sema, jel to ta? to nije bilo u drugim dijelovima naše zemlje, niti šire. Jel to vrlina naših naroda, jel mana? Ja uopšte ne govorim o manama ili vrlinama, ali samo govorim da imamo individualne navike. Jel to nešto golemo, jel to sad za Nobelove nagrade? Nije, ali nikakve veze kažem, to je tako bilo, ono je smiješno je bilo. Isto tako, bacanje u crnjak nekoga, znači uvaljivanje, ko što sam spomenuo, ako neko prolazi sa ženskom i sad zahakaš ga, jel to ta? Ili još neke ružnije stvari, kažeš da ispadne da je on pričao o tim ljudima, o njoj, i onda da ona njemu složi frku, šta je ovo sad, šta si im govorio, znaš, koja ta, šta, o čemu se radi, i ugovno ga uvališ. Ili recimo nekome je loše, iz nekog razloga, nešto mu muka mu, ili nešto mu se manta, nakva ga lošina spucala i raje ga još više ugovna uvale u crnjak. Što su to, majke ti, blijed, što ti je to modro čelo bola, majke ti? Vidi čikobola, što su se tako uši zacrvenule, bola majka, nisi nikad tako vidio, majke, jesi dobro, možda ti hajmo te i onda ga počneš ga zvat, hajde bola na ispumpavanje, uhitno, ispumpavanje je bilo, ako za neko napije moraju ga iščistiti, od alkohola, i onda vuć čovjeka na ispumpavanje, nije mu ništa, bola, samo mu bez zemlja, nešto loše, ali ne smiješ priznat da ti je loše. Znači, je li ovo vrlina ili je mana? Ne znam, ja neću još da pričam ovdje o vrlinama i manama, bola, samo kažem da to nije bilo u drugim dijelovima svijeta. Nije niko umro od toga, bola. Još šta nego smiješno, bola, nekome se manta bez od nečega, kare hajmo na ispumpavanje i vuže i taj se više odupire nogama od trotoara, da ga ne odvužete u dom zdravlja na ispumpavanje od alkohola. Kad se išlo u gajbe, znači raje su masivno krala gajbe sa ambalažom, znači flašama u tim gajbama, od vina 2 litre, od kole, one male, pa od onih epokovine, sokova, od A do Ž, znači sve gajbe sa staklenom ambalažom. Onda je bilo nekoliko ovi što su držali bola voćare i piljare i ovo i ono, obično privadnici. Čak i u stvari neki koji su imali aprove prodavnice. Znači ako je taj menadžer te prodavnice, ako će da te kupi tu ambalažu, ti daju neke pare, ali oni prodaju još za više para.
Znači, Raja su znala napraviti, ja vjerujem, veće plate nego što je sada Raja u BiH imaju mjesečno. Znali isto šeme, gdje će otići bila Zejna dole ispod uglovnice što je držala voćaru Zejna, držala je u Zejna, davala pravo, dobre pare, zagajbe. I bio onaj ljudski, bio preko puta bola Burekdžinice Vele, znači između hirurgije nekako i Burekdžinice Vele, kad je davo pare za gajbe i pitao ih je li ljudski i nazvali ga ljudski. Na tu temu ljudski, ako neko dobije Parkinsonovu bolest, bola u nas će ga nazvat Parkinson. Bio onaj profesor u Mašinsko, nisam ja u Mašinsku išao, zna to čitav grad, I predavao je, ja mislim, tehničko crtanje i nikoga nije mogao razumjeti da kaže skica, kad govorio možda je protezu nosio. Sad kako je pokušavao reći skica, uvijek je govorio škica. I nazvali ga škica, ja ne vjerujem da se iko iz te generacija što je u Mašinsku išlo ili bilo ko je čuo za toga profesora škicu, da uopšte znaju kako mu je pravo ime, možda će se neko sjetiti, Raja je s dobrom memorijom, ali možemo iznati. To je nekako unikatne te karakteristike naših ljudi u tom području. Neko nas zato optužuje da smo najgore ljudi na svijetu, ali nije niko umro od toga, opet kažem. Nije niko umro od toga, to je čisto radi cigaluka, radi smijeha, radi nekog novog levela humora i magnetloka. Znači, nije niko od toga nastradao. Isto još jedna od stvari je lože na masivnoj skali. Znači, naložit narod. Mi smo znali, bilo u podrumu iza uglovnice u jednoj od četverospratnica dovoditi Raju nešto duhove prizivati, sad bilo je neko atomsko sklonište iza kroz koje se moglo ući kroz neki šaht svana. Znači, ljudi koji su ušli, koji će biti naloženi od strane nekoliko nas, oni nisu znali da se neko uvukao prije iza tih vrata, koja se ne mogu otvoriti iz nekog razloga, koje su velika neka teška željezna vrata. I sad kad se to sve počne odvijati, samo svijeće se upale, nije niko nešto, šuti svako, naš. Nakva čaša ima, pa nakva slova, pa da i ne, nešto je sad duša, ako si tu, daj nam neki znak, i onda neko ko se uvukao tamo iza, kroz šaht iza tih vrata, počne klepat tavom koji stopa i onda Raja počnu lomit noge preko da izlaze. Počelo je tu, bola dolaziti Raja, više s Panjevine, iz Zalika, s Brijega, malte ne, iz Bijelog polja više, iz Drapšića. Jednom se zajebao ovaj tip što je bio jedan od ložača, neću da imena spominjem, zajebao se i rekao, duše, ako si tu, kreni prema da, a ako nisi, kreni prema ne. To je tada i prestalo. Ne mogu se sjetiti, bila koja je još loža bila, što mi je bila, ko je još bio. Ali ovako kad neko počne pričati neku priču i sad priča postane totalno nebitna ako se taj neko ne može sjetiti ko je još bio. Naprimjer, kada je bili ja, Sema, Dađa i ko je još bio, majke i ko je još bio. A ko je još bio, ne mogu se sjetiti ko je nikako bio. I onda se razglaba 4 sata o ko je još bio i priča se i zaboravi. Ko je još bio? Pa ne mogu se sjetiti ko je još bio, maj. Znam da je još neko bio, maj. Ko je još bio? Ko je još bio, maj? Znam da je neko bio, ne mogu se sjetiti. Ko je još bio, maj? U osnovnoj i u srednjoj smo imali navike ići mi na terase se 5 i šicat ćevabdžinice, krovove od ćevabdžinica. Ispred nove gimnazije kod 10. osnovne je bila ona ćevabdžinica i radilo je to, šta ja znam, do 10 sati nekad. Izgubio sam nekako proporciju šta je mlado, šta je staro, eto, oni su se tada razmatrali neke mlade što su radile tamo u tim ćevabdžinicama i drotovi su se znali iskupljati. U dvarac se tim tamo što budu. Mi smo se znali ispezna unutar rasuđe, Tašo Delić živio, znači ćošak gdje je bila Zenička mesnica, gdje knjižara bila i dole prema Jugobanci, Jugobanka, Ljubljanska, ne znam ništa je bilo. Manje više, i sad je tu četverospratnica bila i sad od ozgo smo mi znali bola šicati. Što je najsmiješnije bilo, bola drotovi nisu skužili da od ozgo to leti. Oni su mislili da to iza leđa, kako spucamo gore po krovu, drotovi istrče i gonjaju tamo nekoga, kod Veljka Vlahovića, onog spomenika tamo kod nove gimnazije, više trče, traže s baterijama, više vade pištolje. I tamani mi pustimo da se smire, pustimo 10-15 minuta, vrate se, opet.
I opet oni trče. I sad i da oni gore pogledaju, znači ulična svjetla su nekako ispod 4. sprata visine. I kad gore pogledaju, ne možeš ti vidjeti od svjetla čak i da smo znali ovako gledat u njih, ali ne mogu da nas oni od svjetla vidjeti, pošto je to po noći bilo. I to je smijurija bila, to je drame bile. Ako smo htjeli da vježbamo adrenalin, kad silazimo s te terase, ko prvi trči odozgo, gruhne u vrata svačija ili pozvoni, onda bježi tako da viš za njega more brže trčati, na kraju im on dole ne da izađu, zatvori im vrata i čuva vrata zatvorena da nas čovjek odozgo ufati. Mislim, to se rijetko gdje događalo. Ja mislim da smo po tome isto unikati. Znači, vidite koliko mi, znači, neke će ljudi ovo gledati kada je evo, pa zar ima to iko iće da i radi. To ima, vidiš, znači, mi smo po nečemu, imamo neke karakteristike, imamo taj neki Monty Python mentalitet, tu većinom raje s kojom sam ja proveo vrijeme. I dan danas. Ne veze kako vrijeme prolazi, ali ciganluk mi je vaza, i sam je drag ciganluk, što je vaza i bio, majke. I zadnje, ali nije najmanje bitno, jamljanje. Znači, šta je tačno jamljanje? Šta je čar jamljanja? Pa jamljanje, kad nekome kažeš nešto što stvarno zvuči na prvo uho, autentično, kažeš nekome, dobar dan, gospođo, koliko vam možeš zajedno? Kažem što ste rekao, možete mi kako možete zajedno, i pogotovo ako još ima neko drugi ko parafrazira to i kažemo, a hoćemo samo da, ako nam možete i onda vidi dvoje govore isto, ono veze nema, ono konta što je ovo. I to je znači, kad je neko u takvoj situaciji, taj je jamljen, ono, znaš, ovo, bola šta mi svaki nešto govori, veze nema šta mi govore, bola. U osnovnoj, pogotovo u školi, ja sam znao odgovarao istoriju, složio ove znake iz Pahije, a nešto, bola, žena uopšte nije ne slušala na znači Spahije su to doba vržinom su predomjena klorali žagano splene se i tako ne ide znači najveća druga stacija nova za više se halo vriškanje kaj reze i nije ne ono i žena mi dala 4 bola Fadila Bakija čula žena priča dijete nije stalo pa znači vidiš koliko ima ti bola stvari kad nam neko kaže po čemu ste vi posebni a nismo mi posebni od nekog drugog ali nemojte bola, kada nema, kada to vi sve kopirate, znači se uzeli ste i šatrovačke, ispada mi uzimamo nečije druge fore, ovo je dio toga, bola, imaš šta hoćeš tu još ispričat, bola. I sve da kažeš, bola, on je Kanadjan, da je Amerikanac ili Amerikancu da je Kanadjan, pa nije, bola, jest to, tu neđe, znaš, ali nije, ima totalno druge, bola, i navike i drugčiji žargoni, ne možeš ti poistovjetiti ljude, to su totalno drugčiji ljudi sa drugim identitetom, bola. I vidiš bola koliko ima stvari za koje nikad niste ni čuli. A šta treba sada to suzbijati, jel? Ma ko je ne mogu se nikako sjetiti ko je još bio, majke. Ko je još bio? Pa ne mogu se sjetiti ko je još bio, majke. Znam da je još neko bio, majke. Ko je još bio? Ko je još bio, majke? Znam da je neko bio, ne mogu se sjetiti. Ko je još bio, majke? Ne mogu se sjetiti ko je još bio, majke.